school. One tier radio no. One tier radio no. Ediemo otu abasun se otu de. Taxi driver odi kan otu taxi driver odi kan tie Sompa pa. Yeah. Ono taxi driver kro odi kan frɛ. Otie panti ono nim de ekoso ntina nsa na na oba e obechirichie mu fa wan hwe yi a obi kwakɔfa asɛm ba bɛhyɛ wo no. O ha na obi ɛso kɔgye de o ha fa kɔma wei. Ba na nipa no wonnim no. On said na wonnim no. Etu ya taxi driver, we ya trotro driver. Like we ya hwan tie Sompa. Tie radio no tie Sompa. Enka radio keko. E radio de se no wan Sompa Obrempong. Radio no ma me da bia aka eye mienu. Taxi driver aka. Na taxi driver aka. Producer de Sompa. O say producer aka ho. Teodora o say hadam pa. Nya ne ya sa che kakra ba. I said was be bia dem. Oh sir. Ya taxi drivers ni ya trotro ye package bi ma o ebre bi so a ye beda na di. Ba ko ko asa aka. Okay. Your friend says Saviola. Ono so Sompa akra. No, what the fa app no so. Okay. Inti Sompa online app no. No what they are faso. Says Saviola onu mu no oye teacher ni. No say taxi driver. Obrempong na can you imagine say yes 24-hour economy we say minim adekode. Yes say same registration we say minimum de na anu ya helicopter bi ekote hwe teme we say one day we di ma de kode adenti a wo car no untie Sompa na Sompa de say no ani radio na radio so equal to Sompa akra ni obi a tie no mo si ye nyina na ye tie Sompa na wo si wuntie bi na wuntie na wo betie de enu ti na ayi sofo dros wuntie na betie de uchu mutaya ubeti say my yemi training na wie etu de say ne kan obi aka say nyina ye tie Sompa simple asom na nyina ye tie Sompa simple mama say my yemi training na wie ana ye nyina no opache say wonka ho ana wonka ho ye tie Sompa sa wonka ho say wonka ho say womra metie bi nyina ye tie Sompa yes nipa nyina da ne mo nyina ye tie eti opache say we so wonte da eno na wutwa Sompa Obrempong obi won kran ha wo se wonte we da waguo no eno na wutwa Sompa lebi o mi bisa say ai Obrempong Oheneyere obi wo Accra ha wo se wonte we da de waguo no eno na wutwa Sompa Obrempong kwa yeso because ayo no anase wo so wonte we da afedia Sompa no trendy Sompa is trending and trending papa also wonte we da wo Ghana ha wonte we da wo Accra ha ote regional capital Sompa is no the nation's capital a new station wonte da enye new cra da bi ene me nwanwa okay ni bi o ye wo I bi o ye a stranger in Jerusalem Washe haja bebra atu agu I say nkwada nyina de ada na nwom o moto we da nkwada nkwatwa nyina ye Sompa kwada ntotofi we nyina ase taxi drivers fo nyina ase truck driver fo nyina ase ekramofo nyina ase ekristofo nyina ase traditionalist fo se ejom fo se office fo se abaye djuma ye fo se emani memo mo chimpran se ena aware fo so se eti wo so pa che se obu nyina ase okoma lata market nyina ye tie Sompa agbogoloshi nyina ye tie kadeshi nyina ye tie bubuashi nyina ye tie Sompa nyina ye Latebi okoshi nyina ye tie Sompa La Paz nyina ye tie La Pam okay nyina ye tie La Boma nyina ye tie La Badi nyina ye La itself la nyina La Madina kwanta say wo the nation's capital we say Sompa Accra nya ho na wutie radio be na wutie eni nkoso ya nyina ye tie Sompa radio wutie wutimi say wadwiri mu do nyina ye tie ma tie abrabo ase
Emma who education papa. Emma who Fonina say Cantamantu Fonina. Ayi for aboso kan fu. Domi for crade. Domi jomu crade. Almost say office be a beurabia. Banks and insurance companies. Now we deal with abeti. Odia ko tie o ma ka na benya sempe. Nyame adomo from 30th March. Na you introduce 2 new programs. Fantastic. You be unveil the programs on the 30th of March. Oh, wow. From 8:30 to 10. Your friend of Sompa Rhapsody. Sompa Rhapsody. With Professor Joseph Osafuodu. Fantastic. One of the youngest professor at the University of Ghana. Fantastic. Now on the head of department, psychology department. And now sounds to a Pentecost software. East Lego on a software. Ghana phone him ne pa. Now Sompa Rhapsody no. Unia Akosua Aboagye me count but on the be host to no. Ejuada ukwada na yawada nti metena se na ye benada no yawada. Oh, okay. Na ye friend your radio counselors. Your radio counselors. Eye futufo. Enti o private battles na wo komu na nye se beka keke ne ko. Kana be gide wo beye. Practical life lessons. Wo kokwo mu how de wo fam. Na no Brent be frame o kasa anti Akosua me masturbate. Me pese me jai, me ntimi nyai. Eya addiction. Utie Professor Joseph obekire wo de wo beye. Bi so na wo so utie no, wo go through the same thing. Wo behu. Eti your friend is the Sompa Rhapsody. Ye de ebe boa nkrofo fi say enye radio ni radio. Radio ni de mani pass tena motumpon. Unyamfa super free so. Radio ni de obi hyedem oni obi but obetie pe na onye ne da so. Ene your friend radio. Enye dede. Ye yamba we came to set the order. Na newiya no. 1 p.m. to 3 p.m. Your friend is Sompa Delight. Na social gospel entertainment program. I no so koye papa. Enti nyame adom e be unveiling nyina nti o manfo nye krado. Ya ba ne pa bene so. Ya ba ne pa bene so. E na akra nso ye damufua. Enye obi akeke ne kasa wo network yi so. Obi abetie ne bi atumi se na dwene mu do. Wa ben de wo ye nso ye ne yie. Eti Reverend Professor Joseph Osafuodu. Ankrofo nim o ye clinical psychologist. And now one more from a pseudologist. Ne say obia or ye expert e was ade o mo committee suicide. Nso obi wa bre de entie mani pa committee suicide no or ye expert both locally and internationally. Onim ni nyina. It will be use the platform to educate people. Na ebe bie ye ni nso so and na onim Obrempong de won ho amepe ne say. Obi ofre kurase. Ya wonu nwuram. Okay. An wo kɔ afuom ekoya de nti wo fie nyansa. Fantastic. Ekurase mu ekuranye se ekurase eye civilized o. Ekurase tu. Ye de ni bi. Ehɔ na no wo fie. Mbo adwe ne ade nyina. Ai ehɔ na wo fie. Ɛna ne nkoda abremu anti ehɔ na ɔtena ya ne papa yekua ni ma. Eso be one of the youngest professor at the University of Ghana. Wonderful. Ne 40s no ye professor. Wonderful. Professor mua. Wonderful. Enti wo fie nyansa. Correct. Eno sanso wo book mu nyansa. Santi no he professor you. So ati ase san wo nwumasua mu nyansa. Eno sanso ye theologian, wo sanso ye reverend or Pentecost asafum. Oh. Enti every side all angle. Baby how ginam. There be wo de fa ha wo ginam. Wo de fa disuam wo de fa sunsum mu nso wo ginam. Sankrofo no mo ye real because obi wa obehu se ekurase mu na wa ben. But eba nwumasuamu a woni mu he ono de pempim wo ba bi sa ene obi won so nwumasuamu wa ben but say ye kwa setrem fom no wonte ase ene obi nso wo a wo efie de esan so e wo nwumasua na enso so no eba sunsumu a wabon but ono de all round it is onya tenase na say yes pabene na atenase no ma me na say so no ye trinity bo Trinity of web can me ensam here efie traditional bukum a book long and have spiritual and Trinity March
sounds like a match. Oh, 30th match in the Ampa. Said you know Reverend kind. A kind of a prophet. Okay. That youngest prophet. Also in brother. Unity was Trinity. Also Trinity match. And he said, Nyamia Janyamia Banyamia Kokro. Match him. Ya share BBS. Match no. God the Father. God the Son and the Holy Spirit. At them pa. Ya no more a free June ho baby ban. Na ye pese ye correction ye be no Trinity. Enti Obrempong Oheneyere Sompa Akra we came to set the order. Ye ma radio wutia wutimi say yes Sampa. Oh, say wa bemu kura bua tumi say Kenya bia sobe. Say wo ma me ne wo papa obi antete wai Sompa betetew. So obi amma unyansa Sompa be ma unyansa. Ye de be ma okama. Is that radio no mo de o? Aye mo de ade de be sommo. Eti no. Eti ebran so say the obokrata hodo no ye de ba kasa na tra me no water. Sompa ha se bia wo pese wo ne ye didwa. Oh, announcement and answer BBI your numbers a client service line no 05318862161 won't BBI say obese wo ye enquiries bi e bia wo pese wo ba yem e bi okra na obi okọ timi send message ma me wo WhatsApp na ma kire no bia oni ye ni sei no wagye nhwehwemu o me pese me bedi midwa na menya ne dey eti bi wo ha ni kwansa wo kasa wo ba Dome Watermelon Street ye ben Rising Sun School na na Dome Market no ye ben ho wo fira Chimota Mall e ba wutimi fa Dome Jom kwan so na wutimi ba woni be fa Ecobank ho nyina wo be hu Sompa ye wo mfimfi ho na ye ben Rising Sun School no mama numbers ya boy 05318862116 owo akwatia okay ochiman pap we osi 053 ne de wabo okay na ya kan one Edimento me boase Obrempong kawade ona hu aha de sa okay can 053 188 62 16 053 188 62 16 and not no kwa mi dwa betimi abo eti e da kasa na chame no water se time herbal mission so edukroje endpoint homeopathy clinic Pepsodent cavity fighter Hajia special local food 21st clinic and after so harvest praise wo na no pay ye gina so na ye de do bokrata hodo abeja so Obrempong papers be na gu animu mama chronicle na chronicle nsam no mako ba Ghanaian Times abomodin atamse no okay wo wie ye no na the new publisher so waji ni nyina bom no publishing new okay and wodi ama me wa ha yo Oheneyere nsu kutade Ghanaian publisher so de ne dia ba e na no pay and a daily guide and pay was so be guide ye said ye Sompa ye guide amanfo nyina mo abrabo atimi ayi ne nte no so nsem no anopay aba anopay watade ne me fese wutimi ma chese amamre ne amane ye kama wutimi traditional dressing correct ye kama papa ene wo tom egu komu ene se de wasi adan Ekuye nie ene ye meda we no friend do no to no na ne dey tisi do no to bia use asa ohim oyo him akaka wasa ohim bia wotie dwam me dia no so me di ni wo Kristo mu awudi ni omo oyo hima oyo mpa oyo dehia wodi ade eti e fata wododo ene won nsa de gugu nsa ne de oye ma ne ye fese na ofrantoma kura de agiaye okay can't say anga ne comment so omo timu da ne mra Obrempong so mienko yo mama ni me nkogina mu chronicle mu agina mu na su yokwada ne de bibia timisi but mani nsi wo akire ho no mani si wo hasisi ayaka baba yes chronicle odi shafe dia wa hwe ene me de fafro Ghanaian Times but still chronicle quotation ya mfanto was it odifo Yeremia ngoma no etira duonum baako okay ni nyi mu aduonum baako enti Yeremia 51 oh wow na asem wo ho okay kobra ya bakwa aba Ghanaian Times na megyina mu anim sesi na mampani mahama mfo ni nda ha ena mehwe mu a me hu Dr. Owusofori National Blood Service wono so ni mfo ni nda ha ena ekira ha me hu this wono so ni mfo ni nda ha ena ekira ha me hu Dr. Idrisu wono so aye economist nunsu ni mfo ni da ona statistical service Ghana Statistical Service wono so ni mfo ni ehyehyemfimfini ha se a enya asem kuma akura na me hya se dey free page 3
ehwa na megina nkonya bumbula residence wo mo na eka se wo mo chese sese die ayi fulani fo no a wo mo abagi sa mfafra mu ho aboso no nkonya bumbula ho no bese empem nwotwe ene wo mo abagi sa mfafra mu ho aboso wo mo ka kire mpanimfo se we die interior ministry ni mrem na won fa asodafo na aprosifo no wo mo mra ho na wo ma ye nhye pa na fulani fo na wo mo abagi wo mo mfudi aboso no won pampa wo nyina emfa emfiri ho na Dr. Idrisu mfoni da ha page 12 ehon mabahwi e de akwa gyina e wo Ghanaian Times mu ene wo de aba no wo kire se economic yesika asem no yakoya nimu koya nyini ya 2025 no 2025 ye nyini ya ohamu chichemu no ensia 6% growth ene yenya ya ehonsem Ghana Statistical Service wo mo e de honsem kakra e de aba National Blood Service wo mo se die wo mo exceed wo mo collection target enti say ye call blood bank ye say o moja ni ho wo mo se nya no kre se die o ma ya ama so wo mo petan ya wo mo nya be se edunum a ehonsem kakra e de aba samufu adwempo ya wo de aba e wo Ghanaian Times mu ya na ehu hia pa na no ene wo kasa de fa mita no a say ECG for de ya wo de aba ya eno kra akwa ya asem kasi ana no wo mo bete ya say abandada no ese akwaya preto so we preto we so na we aprato we so eno na samufu de aba no we che sa de we ya wo de aba yi no wo mo transformational rollout a was wo mo ye ho adwuma dendenden na wo munya impreto so ne amanyesem na we na de bai no eyesa emma wo man no yentimi enyina eyie kura eno ho nsem e wo de aba e wo hase a enya asem kuma page 12 wo no a eno na bedu anim ha eda anim ha bagaya Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama ne mfoni ne da ha ne wo che say farmer service centers say yesisi service centers ahodo de amakuafo no na wo kire say wo mo ye piloting no first phase no kura no e cover 11 districts enti mention ahodo no maako edu ebaako na animanimu ye wode ehonsem de eba aboa ama akuafo no mo ha bia ehamo na mo pe eho emuaye no watimi de aba na mpani enso age ne kama na bibia atimi akọ enkan eno nti mampani de sansem we sei de atudwa wo che se ebekoyie pa na Exim Bank wo mo enedi mu tintiman ya wo mo edi animu pa ya akoya asem kase de ama wo man no ne asem de ama ye na masambo hwia begina page 3 sanse market se mikromu asa no yakoya anim kaka ne abe achi enipa miensa bi benyiri ensansam we si ya na yenim se kra dia asumdua bana no wamde ho report koma interior minister ya waje ya chese we die ekoyie nanso nipa bi fa kuntu ase kwan so ekoye basabasa ye wo ho no nipa miensa ya che won ya won mu mfoni ededa hase ya na wa hwe ya aboama ya chew ena ya aboka na ya aboka kra de ena kuma simple wono so ya che no enti ya aboka ena ya aboama ena kuma simple wo mo ye miensa ya che wono a wo mo eye wo mo nsemu enhwehwemu dom kuma no na no ni onimnyamfo Alexander wasa hene kwa me na afanyoma akin ni mfoni da page 4 ho eno na wo che se minority leader ne bu afu pa se na no yesi mabunu nya adwuma nye yemie bi adwuma na mabunu nya bi nya ye kwafa nipa 5000 na kwa mampani se fi kura do mo fa nko 10000 na je se ye ji won 110 million Ghana cedis enu ye wo de kwafa form so nko a na wonu mu nso so a akoye medical nso so a wo mu nso ye keka bo mu no 60 million cedis ene ye je afi won ho na wono wo kwabra wo so ho mpafen wo bi anko kwapa adwuma na obagigi we nyina na say still oba 5000 na 10000 pa na akoya na obai dom kuma no bo afu pa ene wo mo ka kire mampani se we die 10000 e kura sha be ya nko nya no be say 50000 sanse nipa kura wo mo ko medicals no wo mo bro 100000 wo mo ye 105000 ko na nim ho baby na so fa 10000 na okoye ana obai ne mfie nan so na so be fa 40000 da bia so be pie portal ama amanfo be fa na we ye koye ana se ye bai onimnyamfo kwa me na afanyoma akin Ghanaian Times wabo musade ama ene na me de delegate obokrata no na eto so ma me sampan sensam no se akwai se sum na so eja a se kofo mu ana se hanyan na wo kyerese na wo twe wie ye no sampan ne ya wote so mpempen ya na de hye bia wo fi se wo mu eben no efie ba wo mu etiti mo no mabusuafo ne adofo be sensia nipa bi de eja akwa akotum ya wo mu kyerese ase nipa kro no mo hyeda esanse san krofo kro na wonum efie ya hye no
eye enipa ko a wonom eben wo hene na empepe wote adwa so no penti ho nsem no daily guide de ho amanebo etime ede abaka ne sofo ya no hwe yensase ene efomagudie so yewra Samuel ebugina po no so ene kasa damango no hwe bedwanin wo chese sane nei enkrata eba abonten na Ghana yefam adododie mu nsem no mpanyimfo hwe na yedabese eye aduanan ensia ewo wiase nyina nananse de ba ene de yasan afiri wo ekọ ekire be se aduonum ne ekire edo no wo chese de be na ato ape ede na agensa ba mu de na asi wo ho ntine mpanyimfo nhwe na won keka won se be ya sa animonyam ene ni de ya na ewo efom adododie ho abasobode no yensan enkonko fa biem na ni nyina no ewo kratafa ye to so miensa na ukọ kratafa ye to so ensia ejo so NDC tax force of ya wo kire se wo National Health Insurance Authority manager ya wono ewo ho no wo kire se wone ne nkofo nyina wonom office o motitimo no tax force fo ya wo kire se o ye NDC fo yi wonom de kurekure akotom yes o mo mapanyin ne kwa ma ne nwura ho wadi ade acho mo so onsole mfiri ho wa ye bi agyan enya se wa ye bi a wo to aso na wo bi foforo nso ensan emekọ emeye adwuma ewo ho no so amanebo no katafe to so nsia ya ade ade guide de ho amanebo aba na katafe to so nsia ho na no na lawyer ni ya wono so ehwe professor Konfiame yaw wono so wo di na asem dia ma no kire se NIB staff bi ene wono na eye dansini wono so ne dwumadi anase na asem kan ho no ya ade a ne mranimfo no wonom etoto na no a eno ho amanebo no da ha se nom na maami asem bi da ha se nom eye asem a ye beka se na obi nim se awie bebo anase pe besi ama edufochie ya enso abonoa ma ne hu ni mfaso no ene ne ho aba mfaso anwansena na ne de yeze wo mu na ebo nipa ama ye hu se ade bi ye papa anase ye bone wansena emre bi asama wakan ama ohene ya twema dwene aba ade bi so emre bi na obi anti Akosua ne Nyankopon kra wansena de wo body ye den ene o kan sanam si nyabotre ma menkyere wo mu tete no achepa omo a nyame ye bibie no nyame boy a enye impo ento eye ntontom ni ade nyawe bi empentontom asam but bibinti ene oboy de yade ena me se tete no na wonim de ma omudi hu se aduane wei wodi eye anasa enye se anasa aboa anasa aduane se aduane ne se wonsa ne bedi na owu a obunim se wei eye poison ba se wonsa ne di na se wa ngu a no ma hu se ampa enti once na no wa adwuma kase a eye pa ba wo wanhwe hu ye na kuro beto wa na obeha wo anase bia wa ani hu ni wo kitchen a ena obeha wo but wo na adwuma fi setete na no na omudi hu ye na nanom no edi hu se duane we ye di we ye ni e se ade bi wo so once na ma mesi so a no mo say no ade na poison ehu but obesi so no otimi di na e kama na amu so wo ene ye ampa enti nyame ade bi a wo boye bia no o de enti a o de eboy enti bibia na enso wo ho sa bibia wa advantage and what disadvantage and no crepa once na ye so okodwa so okoto na mo no anase bia fish anase vegetables atosode na se bia enwanse na eni ho kora no a nyese bia nipa na hyeda so mafin bi na wode pam wonom na se waso bibia gya bia si ho wode pam na se ade ne si wo finchem wanse na ba kokora nsi ho ampa chocho omo se kire se omo de chemicals afa anam no ho na se sa vegetables no ho enu nti na se ba wanse na wo ho de a na kire se bibia wudro bia ni ho a ye de afa ho enu nti ne we se nso so ye ensam ene wanse na Ezema omo. Na me di twato no, ye hwe ye hu ye. Ma me abrantie bi. Wodi wani kyeremu asante mantemu a Lake Bosomtwe. Obesia 24 around the lake. Esa wo hwe saa tade na wo ho na nkroto makomako aduonu nan na atwa ho ahia. Na emu ba ko agedin pa ya abono. Wo free once na wakokura ye friend se ankas wo so no ehwo nso agedin pa ankas makotena ho aye adwuma kakra wo ho pen. Na ukwa abono a yesi abrantie bi a wono wo ya plagia rider wone ne nanfofo akọ 15th March no na wonom ekwa akọji wo mani adware na wonom de ensanom na chese wo mabobọ bia ansa na omu esimu eye pede obetimi adware akọ akire na waba ma me yeso okoduru mfimfin afede ontimi nware biem ye kasa wawu